na opisian ng nagajanmiat ng napay biyang siya gibenta jong kakubor. Katkum ka jinglap jong kaway kaseng bahalang lang bakaan ka hok manyo ajing tip, ka Sarkar Meghalaya kalapentre ka megaskim Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram tangha kaway ka distrik Harilom Garo. Kat bahakiway pat ki distrik amsyam na pentre kam setiaya ka megaskim. Hagan ni katayo ka kaseng kalalit manpanjing pensay no menteri rang ba kejela halor ka benta. Kaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization HITO hakalai puai trip uleber mentagasnam arhajar arpuar. Kalalet IT de kedor khas sa menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma bat lengba kene kedor khas lapan jingshai na Sarkar Meghalaya Democratic Alliance halor kejing penteri kam megaskim Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram tang ha ke distrik West Garo Hills. Hadian beladap IT kene kedor khas sa menteri rang ba kejela u General Secretary jong kaseng HITO uba Wanbon and Dekar. Hagajing ekran beginong patay kubor, uleto bakat kum kejubab kebalayo lengba kaan jong kahok banyo jing tip. Kebalayo na ketenat Minority Affairs jong ke Sarkar Pedeng, kalau pau syai bayak ni ke skim lapen terekam tangha ke distrik West Garo Hills, kataru naduk ke Sarkar MUA kebelayalam da ke Kongres naduk ke senam Arhajar Katsan, bat kania kalau beteng haduk ke senam Arhajar Arpau bala sensyar da ke Sarkar MDA. Hagabayak ni ke skim omsyam lapen terekam syaki weipat ke distrik jong ke jela. Kumtah kini kesni ka HITO keladawa nak Sarkar ban ajing pensai halor kini kapang hapok laisni. Bab ni naga seng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization seng keme rengkat bat ki area beper ngin mi no syamadan bani kendu iki kle nong sensyar ki pajba nong sosnong jong jela bangin dawan laka jong ke jela kata ka di ka khasi state. Ni ai kublai ru ya ka ham ba kala dawa ya ka Gorland bat kinsadon ki baong bangidon ka communal feeling sendrai hatu kopor bagi dawai ke Gorland isupet kementar lah dei kementar pemangir yang pan ya ke khasi state kenang ba ngilak ban ya kren no ya ke reservation policy ke balak kentaj manakani apo yang dorbar ba baling ikwa ban yo separate state kenang ba namar ba ya ke ayu eru la ya san be dakan ka khasi jantia ke khasi state hatu kopor bat hadu mentah long kani ke jingle siliang lani ke jingle meina jong kani ke Sarkar ke bathamai bat ke barim kalong kumne long handok kini kinok kema kimju shim sanat na diskonsel hendrei jongi bagi CM ki doloi ke haban shim sanat katno ke jingye pher dangi pe ha reservation policy ru saupau arpau ngi don hangne arbenta yikata ke community ke bong khasi and penar hani kadon katkum ngakran de katkum katuka ST te kala dei ka benta ka jongi bangin dawano ika khasi state badai kala hikai ka Sarkar kabarim ru ka Sarkar thamai ru dei hagni ka benta ngingen herno samadan lada ka Sarkar kamla ban jubab yakane ka jingtho bangi ai sagane ka Sarkar bamta